Turabasuhuje bavandimwe mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo TVS, ningiye kuri mikoro kugira ngo mbagezeho aya makuru y'iki cyamunsi ku wa gatatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Rero amakuru yacu turahera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nubwo turi buze kujya muri Amerika ndetse n'ahandi, ariko cyane cyane turibanda mu karere. Reka tubabwire yuko uyu munsi imirwano yabayeho hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23, aha turi muri Matanda mu gace ka Karuba. Bikavuga yuko imirwano yahabaye kuva mu gitondo, bivuga neza yuko izi ngabo za M23 ndetse na leta byaje gukozanyaho muri icyo gihe, ndetse bikanavuga yuko ibisasu byaguye mu mujyi wa Minova byatumye abaturage bagira ubwoba bukabije. Bikavuga yuko kubera ibyo bisasu byaguye muri uyu mujyi wa Minova, biravuga yuko hari benshi bahapfiriye ndetse abandi bagakomereka. Gusa kandi nyuma y'ibisasu byaguye mu mujyi wa Minova bigatera abaturage ubwoba, aho turi muri Kivu y'Amajyepfo, biravuga yuko nanone hari abantu 5 baguye mu bwato bwari buvuye muri Kivu y'Amajyepfo bwerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga yuko ubu bwato bwari butwaye ibiryo, ariko nanone bukaza kugwaho n'igisasu cyakomerekeje 9, abandi 5 bakasiga ubuzima. Tukiri nanone muri Kongo, imirwano ubwo igikomeje, reka tubabwire yuko uyu munsi habayeho gushingura Sheribe wabashe kwishwa mu minsi yashize, ubwo leta we yavuga ko yiyishe, ariko abandi bakavuga ko uyu mugabo yishwe na leta. Reka kandi tubibutse yuko Kinshasa Kisegeta ubuzima bwiwe n'ubu bwasa buri mu rujijo, baravuga yuko uyu mugabo yaba afite ikibazo cy'indwara y'umutima. Reka twerekeze mu gihugu cya Zimbabwe. Muri Zimbabwe haravuga yuko uyu munsi ku wa gatatu Perezida Mnangagwa yakiranye ibyishimo imfashanyo z'igihugu cy'Uburusiya. Izi mfashanyo zikaba zari zigizwe cyane n'ibigori ndetse n'ifumbire yo kugira ngo batere umwimbo wabo. Gusa kandi bikavuga yuko iki gihugu nubwo cyakiriye iyi mfashanyo kuva mu Burusiya, hari ikibazo cy'ibura ry'imvura, nk'uko biravugwa yuko naho ibi bintu bishobora guterwa nk'uko imvura igize iminsi yarabuze muri icyo gihugu. Reka kandi tubabwire yuko iyi mfashanyo yashikirijwe na ambasaderi w'Uburusiya muri iki gihugu cya Zimbabwe, ndetse bakayakirana ibyishimo nk'uko ibyari bibahanze ari ibihano bafatiwe n'ibihugu byo muri West cyangwa se Amerika n'Uburayi. Bikaba byari byabafatiye ibihano, ndetse bikanavuga yuko n'impapuro z'inzira ku bayobozi b'ibi bihugu zari zarabaye ikibura. Rero tukaba tubagereye muri Zimbabwe Iharare, bakavuga yuko bafite ibyishimo by'uko Uburusiya bukomeje kubitaho nubwo West isa n'iyabataye. Reka tugere muri Sudani. Muri Sudani baravuga nanone yuko ari igihugu gishobora kuzaba cyaranzwe n'inzara ikomeye cyane muri uyu mwaka ndetse n'umwaka uza. Iki gihugu kiri mu ntambara amezi 12 ashize hagati y'ingabo z'igihugu zitumvikanye muri byo, noneho intambara ikaduka. Ubu biravuga yuko ONU yasohoye icyegeranyo ivuga yuko byibuze miliyoni 18 z'abantu zaba zizahazwe n'inzara ndetse n'ibura ry'ibyo kurya, ndetse no kurya nabi nabyo bitabuze kuba bifite. Bikavuga yuko muri uyu mwaka cyangwa se umwaka uza, iki gihugu kisaba gifite iya mbere kuba gihugu gifite abantu benshi bazahajwe n'inzara. Tukigaruka muri Afurika, baravuga yuko nanone ikibazo cy'ibura ry'imvura atari muri Zimbabwe gusa, ahubwo mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta mvura irimo kurwa. Ibi bigatuma ekonomi gusubira hasi cyane, systeme ekonomike ikaba yozahazwa n'ibi bihe by'ibura ry'imvura. Murakoze gukurikira TVS, bwo naho ubutaha mukomeze kuranirwa mu byanyu no mu banyu, kandi mutwibuka gukorera subscribe na share na like kuri video zacu kugira ngo tubane namwe makuru yacu ya buri munsi.